सा येन अमदे येरुमना चिंगबा चाबदा चेक्सिनबा खंगहलकले भारत की मफम कयादा पाकसना उसेक वयादगे संदोकपा बर्ड फ्लू एवियन इन्फ्लुएंजा लाइचन मरम ओइदुना मियामना सांगा अमदे येरुमना चिंगबा चाबदा चेक्सिनबा फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया की माइकैदगे मियामदा खंगहलकले लाइचत असिदगी ngakthognabagidamagta sa yen amade yerumna chingba chabada ngakna chatkadaba guideline semduna miyamda khangalakle masibu miyamna ngakna chatpinabasu appeal tawrakle guideline asigi matungina laichat asidagi ngakthognabagidamagta half boil tawba yerum sabidaba aduga sanga na chingba thongduna charabasu celsius degree 74 phauba sahallaga munna thonglaga chagadabane मधु नत्रबदे लाइसेट असिना मियोइबदा सोखनबगी मरम ओइ हाइरे हेक यारिबा मखै सा येन ngaनु खुनुना सिंगबा खुदना सोक्तबा सा येनगी मकोन अमदे अकोइबदा लैरिबा मफमसिंग हेक यारिबा मखै लुनाना थमगदबनी हाइरे प्राइवेट स्कूल सिंगबो एडमिशन याहनबिनबा एजुकेशन मिनिस्टर दा मेमोरेंडम पेसिनख्रे डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन एस की मतुंग इन्ना लागलिबा जनवरी 19 तगे क्लास 9 दगी 12 फाउबगी महिरोइ सिंग महौसागुम लाइरिक तमननबा ऑर्डर थोकपा अमदे महौसागुमना अप्रैल थादगी हौबा सीबीएसई गे एकेडमिक सेशन गा मानना स्टेट बोर्ड सु हौननबगी फिरेप एसोसिएशन ना तारामना ओए अदुबु स्कूल सिंगना सेशन हौद्रिंगगी मांगोइनना थानी अहुंगी ममांगदा री एडमिशन तौबदा डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन एस ना अथिंगबा थमलिबा असे एसोसिएशन असिना यानिंगदे मरम सादे हाइना लौबगा लोइनना मणिपुर सरकार ना अमुक हन्ना सेमदोकपिनबा मिजेंग संगबियो हाइना ऑल मणिपुर रिकॉग्नाइज प्राइवेट स्कूल वेलफेयर एसोसिएशन इम्फाल ना प्रेस ता थादोरकपा चेरोल अमना हाइरे चेरोल सिना हाई 2020 गे दिसंबर फाउबा ओजा सिंगी तलब तंखाई पीबा महिरोइ सिंगी फीना चादा कुंथ्रा लौबा हाइबा सरकार गी ऑर्डर अमा लैख्रे स्कूल सिंगना मेसेज ऑनलाइन अमदे ऑफलाइन की खुथांगदा महिरोइ सिंगदा स्टडी मटेरियल पीदुना लाइरिक ताकपीरबा मतुंगदा महिरोइ सिंगी फीडबैक लौननबा पिक्सिलबा सिलेबस अमसुंग मार्क्सिंगदा होम बेस्ड एग्जामिनेशन पांगथोक्तुना महौसागुम महिरोइ खुदिंगमक प्रमोशन पीबगा लोइनना जनवरी 19 2021 फाउबदा री एडमिशन तौबिनबा एसोसिएशन ना लाउथोखिबा लैरे तौबदबु री एडमिशन असिदा अतोपा मखल अमतगी फी अमदे थागी ट्यूशन फी लौदबा लोइनना ममांग सहीगे एडमिशन फी दगी हेंगटपा यादबा हाइना एसोसिएशन ना हाइखिबा लैख्रे एसोसिएशन ना स्कूल सिंगे री एडमिशन तौबगे मरु ओइबा मरम सिंगदे मणिपुर स्टेट लैबा स्कूल खुदिंगमक सही खुदिंगे जनवरी थादगी सेशन हौगदबनी हाइबा सरकार गी ऑर्डर हौजिक लैबा मरमना एसोसिएशन ना महौसागुम रूटीन वाक अमा ओइना तंगाई फदना अनौबा सेशन हौद्रिंगगी मांगोइनना था अनि अहुमगी ममांगदा महिरोइ सिंगी मसिंग खंगनबा री एडमिशन तौबने मसीदा अनौबा सेशन हौबगी वाफम लैते हाइरे एसोसिएशन असिना री एडमिशन तौबगी अनिसुबा मरमनी हाइरिबदे स्टेट सिंगी स्कॉलास्टिक ईयर अमा हाइबसी था 12 दगी हेनबा यादबना अमदे थागी ट्यूशन फीसु था 12 दगी हेना मखा ताना लौबदा आइना यादबना एकेडमिक सेशन 2020 असे हौकिबा दिसंबर द लोइकिदुना अनौबा स्कूल गी सेशन हौद्रिंगगी मांगोइनना था अनि अहुंगी ममांगदा री एडमिशन तौबा हाइबा असे ऑल ओवर इंडिया दा चटनबा मरमना अमदे आइना याबा खोंथांगनी अमदे महिरोइ खुनाइगी याइफनबने अमरोमदा री एडमिशन फी दगे ओजा सिंगी थागी सैलरी स्कूल बिल्डिंग सेंबा अमदे क्लासरूम सिंग अमसुंग स्कूल कंपाउंड सैनिटाइज तौबा टीचिंग एड लैबा अमदे ऑनलाइन क्लास हौनबगे खरसा तौगने असुक यामना मरम चाबा एकेडमिक ओइबा प्रोसेस असिबुसु सरकार ना पुंगनिंग थौगटपियो हाइरे सेरोल सिना हाई अनौबा री एडमिशन तौरबा महिरोइ मसिंगी मतुंग इन्ना बोसेमना क्लास 1 दगी 10 फाउबगी लाइरिक नमगने मेडिकल ऑफिसर सिंगना सही खुदिंगी डी वार्मिंग अमदे अतोपा हिदा कापथोकनबा महिरोइ सिंग मसिंग यामनमक दरकार ओय लोइनना ऑल इंडिया की ओइबा सही खुदिंगी महिरोइ सिंगी फुल डाटा सिंग UDI SI रेकॉर्ड थागदबा अमदे बोसेमना लाइरिक फोंगबदा याउदबा लोअर प्राइमरी की क्लास 4-5 की महिरोइ सिंगी लाइरिक मांगजौनना स्टेट की मपानदगी लैगदबना महिरोइ सिंगी मसिंग सेशन हौद्रिंगगी मांगोइनना खंगबा मथौ ताबना री एडमिशन सोइदनमक तौदबा यादे हाइना एसोसिएशन ना लुमना लवे
Mamang sahi 2020 gi academic session loikraba mahiroi-sing chahi ama chupna saitheng phanglaba matungda amuk anauba session hodringai tha ahum mari kari amata tawdana lemna leiba haibasi mahiroi-sing gi maraibakna kamdauba haiba sibusu sarkarna wakhal changbiyu haire tha sigi 18 dagi mafam khangdana mangkhiba chahi mari gi nupa macha pukhri da siraga leiramle singnaba ani pulisna lakhotkhre tha sigi 18 dagi mafam khangdana mangkhiba Thoubal Moijing Lengoijing dagi chahi mari da ngaidiba Rivas kauba nupa macha adu ngasi ayuk mayum dagi nongpoklomda fit chamarom lamna leiba pukhri amada siraga leiramle asiba haksang adu ngasi ayuk pung 9 makhairom tabada leikai gi miyoisingna thengnarakkhibani asiba haksang adu phongphong sana leirambadagi Thoubal District Hospital da pukhatuna laikanana ba honabada doctor na sire haina khanghalakkhibani Rivas ki misi asida chenaram gani haina singnava laikai amagi miyoi gi yum mai thana ba honabada police laktuna miyam adu tiar gas sel kaya kaptuna tan khairaga irang adu laksin khre singnaba miyoi ani Thoubal police na wahung pahung tongna ba lakhot khre thogdok aduga mari leinana Thoubal police na case ama register tawkhre haire Moreda kuki lalholuk KNO ge DC kaptuna hatpada sizinaba gari taru nongmai ani fagat khre operation da singnaba miyoi kharasu police na lakhot khre Manipur Sarkar ga suspension of operation su chanariba Sandel district ke More border town da operate tawba kuki lalholuk ama oiriba Kuki National Organization KNO ge DC oibani hairiba Thangbillen Guite kauba nupa ama ngarang Moreda UK LFK kadar singna nongmaina kaptuna hatkraba matungda ngasi Sandel district police na More ge S Moljang village amasung Sawang Phai village yauna tongan ba mafam kharada combing operation chathakre police tagi phangba pawgi matung inadi operation aduda ngarang Thangbillen Guite hatpada sizinavani haiba number thadaba gypsy ama Myanmar na saba number thadaba Kenbo bike ahum amadi number thadaba motorcycle ani recover tawre gypsy gari adugi manungda kapthokraba nongmai maru amasu phangle masida natana operation aduda single barrel nongmai ani amasu recover tawre haire police tagi phangba pawo sina makha taribadi gypsy gari adu S Moljang village ke ningthogi mayum mamangdagi phangbani operation aduda chingnaba miyoi khara amasu police na laukhatuna hawjik wahung pahungbagi thabak chathare makhatana More border town gi akoiba mafam singda combing operation chathakigani haide nakal amaromda ngarangi mihat adubu yaningdaba phongdoktuna Hills Tribal Council More KSO More Vlog More Youth Club amasung KWNHR na ngarang numidang pung 3 tagi ngasi numidang pung 3 phauba pung 13 gi More border town da total shutdown tawkhibadagi ngasi dukan sing thong hangnakhide kaithel sing phamnakhidre pamdaba thogdok thoktanabagidamakta More police ki kangbuna More border town amadi akoibada patrolling satuna ngak senbagi thabak paikhatkhi ngarangi thogdok adugi matungdagi Manipur Police Department gi ADGP Asotos DIG LO Kabibna luchingba Manipur Police ki makok thongba sing hawjik More da laktuna lairi haire loinana law and order gi phibam phagatnaba honari haire Manipur da hawjik okta naba African swine fever gi case laitre director veterinary matam kharagi mamangda Manipur gi Thoubal district ke Salungpham amasung Imphal East district ke Wakha village da ok loriba farmer kharagi ok singda African swine fever na nabagi case sing laikhiba adu hawjik mapung phana laksinba ngamle state asida hawjik okta naba African swine fever gi case laitre haina Manipur Sarkar gi veterinary and Animal Husbandry Services ki director Dr. Hobijam Chaubana phongdorokle